مصطفى كل يوم من يراه قلبي مدينا فأرجائي بقرب طه الفسيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bandiraɓe julɓe, on calminama, on juurama, on ñagama duwaw, kadi on neldama duwaw. En jetti kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanɗo yettede o, en juuli e rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere nde. En jetti bandiraɓe foof, en jetti kadi jinnaɓe meɗen, nde wonno ko kamɓe goni sababu godal to ɓe gardi to kamɓe e dendagal mayɓe julɓe, yo Allah waɗanɓe toon foftorde mabɓe. En calmini, en juurima, en ñaguima duwaw, en neldi duwaw, en duwanima kadi joom galle oɗo mo ganduɗa ko kañum waɗi fondation oɗo galle o. sababu nde so tawi a ari e hunde a wawi wadde ɗon ko woni yidde ma ko tawata ko ina woni yidde joom galle en ɓe. saabu ɓe mbi haalo pular mbi koko weeli joom galle ko ɗum wonata e galle, wona ko weeli koɗo ko. wadde noon en jetti Allah nde natɗen e oɗo galle, tawɗen ɓe kamɓene koɓe yimɓe l'islamiyankoɓe, koɓe yimɓe yiɗɓe diine, koɓe yimɓe moƴƴuɓe, koɓe yimɓe alliyankoɓe. ɗum noon kanko joom galle batno ɗum fonde o to woni to, yo Allah moƴƴanmo toon kanko e dendagal mayɓe julɓe. Allah waɗay makko moƴƴere muɗum, waɗay ɓesgu makko barke, waɗay ɓesguji meɗen barke, waɗay ɓesguji julɓe foof barke. en jetti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, en jetti ceerno Moustapha Wane joɗiɗo o ko gandodiraɗo ko ɓooyi gila ken baydaji eɗen jangga. ina jeeya ko addani en yidde tafsirul Qur'an, ƴettude e makko référence. eɗen mbawi wiide wona e makko gadiɗen heɗade, kono omo jeeya eɓe kettoton ɗen tafsiraji mumen toon to Tambacounda. ko kawmiraɗo, ko sehil, ko giɗo, kadi ko bawɗo gandal. eɗen gandi so tawi hande dental Daka wiyama hajju mabɓe ko kanko ardi ɗum. kala daaro ɗum ɗoji mabɓe Makka ma yimo hen. wadde noon Allah addimo ɗo e leegal he. mi tinano ni ko mbiɗa immiɗo mbiɗa yaaha jama tan min kawri oton mabɓe ne korni tan, mbiɗa sela tan jimo, mbimo i mande garɗa ɗo, wimin ko ɗo konmi e leegal he. mbimi ɗum de ne hawni ni woni nde nomin jiitodiri. ko neɗɗo moƴƴo muñɗo, ko tanum Alpha Oumar Ceerno Bayla. Alpha Oumar Ceerno Bayla jibini Alaji Amadou Wane, Alaji Amadou Wane jibini kanko o Moustapha Wane joɗiɗo o. wadde koɓe yimɓe moƴƴuɓe kamɓe fof mi yettiɓe. mi yetti kadi julɓe arɓe ɗo ɓe foof, debbo hen e gorko, suka e mawɗo. sababu nde noddude ina weeɓi kono notede weeɓani. mbiɗa yetta kadi onon musidɓe accuɓe haajuji moon woni radio télé fulɓe Alhassane Sow, kañum e o mo ganduɗa ko Oumar Doro Kume, joguiɗo télévision Windere TV. wadde kamɓene eɓe jettaɓe e koɓe gari ɗo ɓe tawtora hunde nde ko koko leñol ngol ɓooyi yidde tawi alano ɗumen. holi ɗum dañde daraniɓe ɗumen ha mbawa kañum en yiyede e Windere he. ɗum noon Windere TV yo yaha wona téléji, radio télé fulɓe yo yaha wona radio ji e téléji. nde wonno aduna o daɗodirta tan koye communication. leñol foof ɓurgol mo communication ngol ɗon ngol daɗete tan. nde wonno ko ɗon aduna o yarata, yimɓe jamodirta ko e pine e ɗemɗe e ɗum ɗo. kono noon en jetti Allah nde dañɗen ɗum ɗo, kamɓene en jettiɓe e beltanimamɓe. ko wona ɗum ko deftere Alqur'anil Karim ko kañum woni haala Allah. eɗen gandi noon haala Allah ala ko foti. a dañat hen aduna ma, daña hen lahara ma, daña hen foof ma, koye ɗum koye Qur'ana tan dañete. kala ko wona Qur'ana sa yeehi e muɗum ko dañata hen ko ɗon tan haaɗi. kono noon deftere Qur'ana wona ko ina gasa. Allah wi ɓuri moƴƴude e mon ko ganduɗo Qur'ana ha gayni o andini. nde wonno andude nde tan ina moƴƴi, kono noon sa andi a andinani nafoore nde heewani. saabu hay golle moƴƴe ɗe o wi so wi illa alladina amanu o wiyata ko wa amilu salihati. gonɗinde nde tan tawa alda e gollal nafata. woni noon gollal gando ko andinde. ɗum woni gollal muɗum. so tawi a andi a andinani
way kono gandal ma ngal koko mbiyata ɓellere gajjal fayani tan ko hoore mum yo Allah dandu en e muɗum sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no haali e hadis goto o wi anduɓe ɓe ganduɗa ko suuɗɓe gande mumen ɓe hayso ɓe namdama ɓe jaɓata haalde ɓe jaɓata wallude e gande mabɓe ñalawma darga gandal ngal waɗete ko labangal jayge jomum watte labangal ngal no puccuni nannire gandal ngal jayge yo Allah dandu en e ɗum ɗon wadde so tawi a andi tan a dañi responsabilité andinde hayso tawi ɓe gandintaɓe noon jaɓata sabu o wi nela sallallahu alaihi wasallam Allah wima ko waaju haal mi wurtani e mabɓe wonde force mabɓe jaɓa kono an kay mbimami ko ya haal fa zakkir fa inna zicra tanfaul muminin siftin sabu siftingol ina nafa on jiɗɗo siftorde o ruttoyi o haali kadi to simore yasin to o wi no waɗi noon ɓe ganduɗa a anzartahum am lam tunzirhum la yuminuna no waɗi e yimɓe a jertiniɓe a haalniɓe a hulɓiniɓe fof kamɓe ɓe gona gonɗinoɓe tan ɗum woni abou jahali en abou lahabi en jangi ɗo joni ko bamum nelaɗo tokoso kono en jii ɗo wattinde wadde neɗɗo o yo eto gila e cukaku makko no ceerno Moustapha wini suka koko tafete tafgol noon ina muusi hade jomum yaade ha anda ko nafata ɗum ha anda moƴƴere wonde hende ko ma kaɓa e muɗum eɗen gandi hande so tawi baylo tottima kanŋe a waɗi e noppi walla ceeno ina yooɗi hade mam yarnede ha yooɗa so kanŋe o haalnima baylo o haalnima to rewde kanŋe oɗo ko tampere mawde ko noon suka way wadde noon sukaɓe ɓene ko maɓe balle yo Allah wat kamɓene e gande he barke koɓe puɗɗi dañde hen ko yoɓe jokku ɓe ganda koye lawol ɓe goni koye fuɗɗode wadde noon suka wawi tan ko janggude kala nde suka janggani o nimsat termo tafsir noon wiyanno o wiya diŋali andata jibini ko bone ko nde bosoje ɓendi surtout noon a jeyama e galle anduɓe ngara gona majjuɗo ɗum ko hunde nde ganduɗa ko gacce ɗe ngalaɗo kaaɗi saabu kala jiiɗo wi jaam ɗum ko tanum kaari ɗum ko ɓi kaari ni ande ɓe darduma ko ɓe poti dardudema ko tawa ala ema ɗum ko ɗum gacce yo Allah dandu en e ɗen ɗon gacce sa dañi ɗum kadi yo Allah dandu en e mawnikinade wiide mi ɓuuri ɗum mi ɓuuri o mi fotani haalde o mi fotani joddade o mi fotani wadde ni o min ko e suudu mawdu jeeyami Allah wi ɓuuri e mon tan ko ɓurɗo huldemi sondo ko ɓural asko wonno hay goto ɓurani Abou Lahabi asko kono ha hande omo huuɗe e aduna he wadde noon Allah wi ko neɗɗo o ko ɓernde nde yantikinade saabu eɗen gandi mawnikinade kañum halko iblis haasidagal wiide kanko ɓuuri baba adama ɗum noon yo Allah dandu neɗɗo yiitade ɓural jiidude e neɗɗo o kadi dandatamo ɓattade neɗɗo o dandatamo so wona tawi ka moƴƴo ko moƴƴo ballodiron ñalawma darga Allah wi toon tefodirta toon tan ko julɓe moƴƴuɓe moƴƴodiranoɓe ɓen de ina tefodira e koye mumen kono ko wona ɗum ko hay goto joganaki toon goɗɗo hay hunde o waɗani en ɗum tindol e qur'anil karim o imra'ata nuhin wa imra'ata luɗin kanata tahta abdayni min ibadina salihayni fa khanatahuma falam yughniya minhuma min allahi shay'an wa qila dakhula an-nara ma ad-dakhilin o wi debbo annabi nuhu e debbo annabi luuɗu eɗen gandi kay gonɗo debbo annabi on ina jogui grade kono Allah wi ɓayde tan ɓe gona moƴƴuɓe worɓe mabɓe fof e wonde annabaɓe soɓe gari mbiyanɓe ko naate jaygue worɓe ala ko mbawani ɓe saabu kamɓe ɓe mbayano no worɓe mbayni wadde noon wondude e moƴƴo sa moƴƴani ala ko nafatma ba kaari jibinimi walla kaari woni ceernam walla naggam ka wayanno ceerno ma wayni walla mbayano bamma wayni taw kono moƴƴi ceerno Alhaji Saydou wonno ko bawɗo haalde o wi andude yolde no way te a yahani addantama yettoyade mbiɗa andi ɗo e Tamba ko 100 kilométre aɗa jooɗi ɗo Tamba kay woɗɗani te a yahani a jogorani yettoyade ɗum noon yo Allah hokku en fawade e lawol peewal hokka en lawol moƴƴol en jetti galle o en jetti sohna Oumou e miñiraɓe muɗum Aminata Thiam kamɓe foof en jettiɓe ceerno Djiby Thiam nanɗo jooɗi foof ko e famille galle he jeeya e sukaɓeɓe Baba Thiam en kamɓe foof en jettiɓe en jarniɓe en beltanimama ɓe e udditande ɓe en damal ɗo e nder galle he ha mbawɗen wadde hono dani nde wonno so tawi ɓe gudditano damal ɓe mbayano no ɓe mbayni hay sa yiiɗi wadde hono dani a dañata wadde hono dani ɗum noon kamɓene yo Allah wallu
yo Allah reen yo Allah waɗe men barke waɗay ɓesguji men en barke waɗay ɓesguji julɓe fof barke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من الشهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإهلان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخيرات والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنان رفيعا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزعا وبكل حزب حسنا وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا
وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدان دنوا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالذاء ظهرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايختنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.